Shalkisa sekang smoke house tiyi juda-juda kok silchamung kasamani a kok silchamung grok kharamani yagulo soi Koktwma tamo abono sapaika srai khe titi AARC ni Kasam CEO tei tabokni AARC ni member CK Jamatia bo Sakha 2024-25 bajeto srai ke saklaijak tongo AARC amjio 50 smoke house snamjaknai hanai aboni yagulo titi AARC ni faisingtui smoke house snamnani bagai project submit khlaijaka haste hapangno a project submit khlaimongni bisingtui nukjakha 37.5 crore rang sanction ungmani yagulo titi AARC ni PO hakeba principal officer bo sanction manmani yagulo tender ni bagai lowest tongnaino samungni barja yafarjaka tei a samung naikini khlaina bagai committee ketalbo khajaka tei engineer probas debormano barja yafarjaka naikolnani naikini khainani supervise khlainani fiaba kokhike 37.5 crore rang sanction ungmani yagul mankha 7 crore rang 50 smoke house nam jaknani tongmani fiaba aro 21 saito samung khlaijaka samungrok adang madang ungjak rang pura sokpayani bagai obahaino saikna rakha AARC ni member CK Jamatia rang pura manbainani bagai titi AARC ni faisingtui haste hapangno lai thangjak me talni chitham salmari rang rubainani bagai sajakmani haste hapangni faisingtui rang mankhaike samung khlaijakya bara rokno khlainani kok Sakha AARC ni member CK Jamatia যতনা খুলুমকা সবাইকে নমস্কার তিনি নিজে প্রেস নোট রিলিজ খাইনানি চংমানি গমহাই যে কিছুদিন আগে রিগার্ডিং ইমপ্লিমেন্টেশন অফ স্মোক হাউস প্রজেক্টস বেশ কয়েকটা পত্র পত্রিকা গম ফ্ল্যাশঙ্কা এবং বড়গ্রনি থানিও কাছে কনফিউশন সৃষ্টিঙ্কা বন ক্লারিফাই খাইনানি বাঙৈ যে স্ট্যাটাস bana ang saklainen nayo bo hangka mahai je amo hangka budget speech of the state government of 2024-25 o budget speech or in the budget speech of 2024-25 it was clearly mentioned in point number 36 of the projects to be taken up on the Tribal Welfare Department, Government of Tripura, that 50 smoke houses for processing of rubber seeds will be constructed at various tribal dominated areas with the project cost of rupees 37.5 crores. The primary objective of the project is to enhance the quality of rubber seeds production through skill development and hence ensuring better price to the rubber growers in the state. Mane 2024-25 budget speech afro tribal welfare department ni 36 number item amo mention khlaijaka je tribal elaka go 50 number of smoke house khlaijak nai. Accordingly, Tripura tribal areas autonomous district council theke chung project submit khlaika to the state government hangka rang 27.5 crores mane 27 koti 50 lakh hangka under special assistance to states for capital investment dated hangka 21/1/2024 hangka te kaisa hangka 10 crore bo hangka under Suborno Jayanti tribal the Tripura Nirman Yojana amo hangka 5th January 2024 mane duita dage kaisa hangka 27.5 te kaisa hangka 10 crore total 37.5 crore rang sanction ungkha. Accordingly, sini oro je
Principal officer tongnai tribal for department ni PTADC ni bo o sanction mamani pore expression of interest but tender call claim online এবং newspaper উপর রাখা accordingly আর নেগো যারা intending tenderers বড় participate খাইকা এবং first lowest যে তংনাই বন samung rojakmani pore আর নেগো চং ও samung no nainani bangai kaisa committee bu form khlai rojaka বিশেষ খালাইयै খরকসা ইঞ্জিনিয়ার প্রভাত দেববর্মা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার PWD বনচং দায়িত্ব রাখা যে কনস্ট্রাকশন অফ 50 স্মোক হাউস ন সুপারভাইজ খাইনাইনি বাঙ্গাই অ্যাকর্ডিংলি ব টাইম টু টাইম খাই দङ হংকা কম হংকা হাইছে যে তাবক পর্যন্ত 37.5 crore sanction ni bisingo जों rangmaka 7 crores hangkai out of 50 smoke house selected sites ni bisingo 22 sites wo samung start ngai kono jaga 50% kono jaga 80% samung completion jak tabok je baki rang মানে 37 crore 50 লক্ষ ni bisingo matra 7 crore 7 কোটি রাং মামনি আবহাওয়ায় সবাই জাগৈ samung progress tongo je bad baki tabok rang mai ni bangai chung complete khlaimai angi tongkha angka chung state government no time to time chung requisition rohaka lastly je state government no je balance amount rang rojakna ni bangai 13th May 2025 requisition rohaka among state government no chung tabok request khlai tongo je balance amount no doi chungno aronigo rang rohaka hangkai project no complete khlaimano ang kisa bangla bai sagano je প্রথমে আমি রাজ্য সরকারকে লোকেশন চিনারনো তঙ্গো location hangkai opposite of the Khumulung subzonal office west Khumulung ar nego kaisa almost 80% samung paijak tongo te kaisingka on the land of Budu Deborma village Sochiram Para Moja Belbari abo bahaino hangka te kaisa hangka on the land of Budi Deborma amakai Saidra Tuisha te on the land of Samal Dev Burma Dagdo Tuisha te kaisangka Mandai amo mane subzonal office ni subzonal wise no list tongo angkai যেমন গাবরদিও তঙ্গ মোহনবুক জম্পুইজলা বিশিমনু তুইমধু মুঙ্গিয়াকামি তলাশিকক মানে পরে বাইজালবাড়ি দুস্কি মনুঘাট গঙ্গানগর আমবাসা মহারানী কিল্লা ঘোড়াকাপ্পা করবুক মানে যে চিনগ যে 9টা যে জুন দङ ফুং জুন আলোনা সাব জুন আলোনা আমা কাভার খাইয়ে মানে ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু খাইজাখা সামুং স্টার্ট নখা যে আর নেগা 37.5 crore ni bisingo matra 7 crore serang makhang keba singomna samung complete khlailemi angi tongkha jodi je balance amount 30.5 crore rang makhang kai chung je bad baki samung na chung immediately chung complete khlainai ni bangi chung ব্যবস্থা khlainai okay beneficiary based above sanction wi dong nati direct government addition no apang no karon borok ni bumung ise jaga eloto awasam plagoi to chung complete mani pore ar niga chung option na rakha chung বিশেষ khlai chung RPS rubber production society form khlai ar niga o rubber production society no bana naitani khlainai beneficiary to jara rubber growers chini borok rok ar niga phaiye quality rubber sheet produce khlaiman nai
amoni main uddesho hongkai je maximum majority area to rubber bagan to ADC area gosi je jara tabo rubber production khlai tongnai rubber cultivators rok borok quality seed khlaimai yangui tongkha quality seed ngani bangai borok dam upojukto dam mai yangui tongkha borok loss yangui tongkha haini bangai borok ni je rubber seed bono quality bare rona ni bangai angka orang ni go borok training rogoi o samungna phrangna ni bangai bu provision tongo haini bangai ama smoke house complete khangkai jara ADCL akao rubber group khlai jongnai rok rubber bagan khlai jongnai rok borok benefit mannai angkai dam bo barenai dam bo upojukto dam mannai angkai chini borok benefit mannai chini borok শুধু chini borok ya irrespective of any caste creed jotono elaka go jara rubber group khlai jongnai rok rubber cultivation khlai jongnai rok borok labh mongnai angkai o list no ang nirno ready ne hambai